ikundi cia kuhuranira ihoto cia muingi niciendekithitie thirikari kuhe mweke kuri aria marathi na mbere na uthuthuria wa DNA wa aria makuire njuragano-ini cia Shakahola hamwe na cia andu a bamiri ciao niguo gukorwo magitamburukanira na mwandiki kana kuringana na mutongoria wa kiama giki Mathias Shipeta wa Haki Afrika augite ati thirikari ni irekururia hari uthuthuria wa miri ino na kiria irakorwo igika no guthikuria miri ino na ihenya naguo magikomoria makorwo makihika gukorwo magithuthuria miri ino niguo kumenya kihumo kia aya gukorwo magikwa nginyanagia na riu miri 258 niyo irikitie gukorwo igikwo uthuthuria. Kwa hivyo sisi kama mashirika ni kusema ya kwamba serikali sasa ifocus na masuala ya DNA matching, iweze kuunganisha familia za wale mili ambayo iko pale ili tuweze kupunguza ile idadi ya mili ambayo iko sehemu ile ya Malindi. Our concern ni kuwa bado ile mili itakuwa ni ya kupeleka mili ile, kwa sababu ile storage facility ambayo iko hapo Malindi kutafika itaweza kuwa imejaa, na tunavyozungumza tayari kuna dalili ya kwamba imeanza kujaa. Kwa hivyo sisi kama mashirika ni kusema ya kwamba serikali sasa ifocus na masuala ya DNA matching, iweze kuunganisha familia za wale mili ambayo iko pale ili tuweze kupunguza ile idadi ya mili ambayo iko sehemu ile ya Malindi.